ngira ngo urabona hariya hejuru ko ngewe interineti yafungutse kuri MTN, ngira ngo urabibona yafungutse, uhita ugakanda hano kuri call preference, ugakanda kuri ask ever. Ngira ngo urabona ngewe rero simukadi yanjye ya MTN nifunguyeho connection. Ngira ngo urabibona neza cyane ko MTN ariyo ndi gukoreshaho interineti, kandi interineti yihuta cyane iri ku muvuduko wo hejuru. Ngira ngo urabona ko interineti yanjye ifunguye kuri MTN. Noneho rero iyo umaze kuyifungura gutya, kubera ko kuyifungura bigora, ushaka wa Hello guys, kanizere yuko mumeze neza. Umunsi ngiye kukwereka uburyo wakoresha interineti kuri simukadi yawe ya MTN muri telefone ya Airtel Imagine. Rero nibutsa ko nimba utarakora subscribe kuri channel yacu yitwa Mugisha Nyawe, icyo gihe ngo ukore subscribe ngo izindi video tugenda tubagezaho zitazajya zigucika. Rero bamaso dutangirane. Nk'ibisanzwe rero uraza muri setting yawe, muri setting mvuga ni kanizere ko muri kuyibona. Uraza uyikandeho, numara kuyikandaho uraza handitse hejuru uri kubona handitse network internet, niho urakanda. Numara kuhakanda rero urahita uza ukandi hano ahanditse sims, niho uraza gukanda. Numara gukanda hariya handitse sims, baraguha zino simukadi ebyiri. Uraza ukande kuri iyo hasi yanditse MTN Rwanda Active, niyo uri buhite ukanda. Nk'uko mubibona urabona ngiye yafungutse. Uraza gusanga imeze gutya, uku niko iraba imeze gutya. Aka kantu kanoza ka interineti ntabwo gapfa gufunguka. Rero kugira ushyireho interineti, uraza ukande kwa aka switch ko hejuru, urabona hariya hejuru handitse MTN Rwanda, aka kantu k'akarongo kari munsi uragakandaho, kano ugafunge, ugasimukadi uraba uyifunze. Noneho rero numara gufunga simukadi urategereza nk'amasegonda 10 wongere uyifungure. Ukiyifungura urahita ukanda hano ngiye kukwereka. Ukiyifungura urahita ukanda hariya handitse mobile data. Muri hangana ngiye natinze, niyo mpamvu byanze kwemera. Byanze kwemera. Urebe neza witonze kandi. Ni ukuvuga ngo ukimara kuyifungura ukanda hano handitse mobile data, akanda wihuse cyane katari kiyifunga n'uwita ukanda. Niyo umaze kugakanda bahita bakwereka andi mabwiriza. Kanze nongere mbikore bwa kabiri utaza gucikwa. Uraza ugafunga kano ga switch, ukuvuga ngo simukadi ya MTN uba ubanje kuyikuramo. Niyo umaze kugakanda gutya simukadi yavuyemo, ngira ngo urabibona iyoze simu, urabona akifunze. Ukongera ukagakanda ugafungura igifite, ukanda hahandi handitse mobile data wihuse. Aha uri kubona ndi gukanda vuba vuba, niho nawe uhita ukanda. Ukihakanda ihita imera gutya, ugafungura switch on. Ngira ngo urabona hariya hejuru ko ngewe interineti yafungutse kuri MTN, ngira ngo urabibona yafungutse. Uhita ugakanda hano kuri call preference,
ugakanda kuri ask ever. So ngira ngo urabona ngewe rero simukadi yanjye ya MTN nifunguyeho connection. So ngira ngo urabibona neza cyane ko MTN ariyo ndi gukoreshaho internet, kandi internet yihuta cyane iri ku muvuduko wo hejuru. Ngira ngo urabona ko internet yanjye ifunguye kuri MTN. So noneho rero iyo umaze kuyifungura gutya, kubera ko kuyifungura bigora, ushaka wayireka ifunze wowe ukajya uguriraho mega gusa ariko ntuyifunge, kuko kuyifunga ushobora no kumara iminota 5 uri kuyifungura bikanga. So reka nze mbereke ko irimo gukora. Kanze mbereke hano kuri YouTube, kanze mbereke hano kuri YouTube turebe ko iri gukora. So kanze dusuzume tumenye ngo irimo gukora cyangwa ntabwo irimo gukora. Gusa birakora maidia, birakora kabisa, birakora rwose, ntabwo ibyo nkubwira nkubeshya, birakora. Mwibutsa ko kandi hasi handitse subscribe, ukore subscribe kugira ngo n'izindi video tugiye kujya tubagezaho tujye muzibonera ku gihe. Mwibutsa ko ino video ubaye wayikunze mwatwandikira muri comment katubwira indi video tuzagukoreraho. So muri hangana ngewe rero connection zanjye abari nkeya, phone yanjye igenda gake, muri hangana kabisa. Muri hangana kubera ko internet yanjye igenda gake cyane. Muri hangana gusa ariko ngira ngo urabibona. Muri hangana kanze mbereke kuri internet, mbereke ko kuri YouTube birimo gukora, batagira ngo mbabeshya. Ntabwo nababeshya maidia, kubera ko niyo ngiye nguriraho pack, ntabwo ngiye nkoresha ino ya Airtel. So muri hangana kubera ko byatinze gufunguka, ariko nizere ko mwabibonye. Nuko nguko nawe ufiteho mega biraza gukora, cyangwa se uguriraho mega ubona ufungura internet kuri MTN yawe. Ciao ciao, njye mwabanaga nitwa Mugisha nyawe.